Hello friends, nor naitongo Dr. Energetic Tiprasa YouTube channel nor taisang haino hai lamsago tinin video kotal ge friends chin tinini kok salaiman topic ingka jeng tini salainai gono thyroid gland chin jeta tomon thyroid gland totrao amo chin shorio mane gobang matorni rog konto khaimano amader jeng tini salainai but chin tini main focus point ingka hypothyroidism jeta most common chin state othoba tamo sara India othoba sara world hypothyroidism common hypothyroidism tamo friends hangkai amo kaisa thyroid ni rog je jago chini tam khayo je thyroid gland tongmani thyroid gland produce khayo basically thyroid hormones tam tongkangkai T3 and T4 ngtabo thyroid hormone na sabo secret khaire hangkai chin je bokro tongmani pituitary gland theke kaisa hormone onkharo o hormone bumongkha THS thyroid stimulating hormone abo chini high act khaibe chini thyroid gland do then produce khayo thyroxine hormone othoba thyroid hormone T3 T4 ngtabo chin chorio jefro o T3 T4 mane thyroid hormones ni level normal level ni se kom ngai thango apro sing bono hono hypothyroidism ngtabo friends jodi kun borok ni thyroid gland jodi thimot kam khaimi angai tongkha by any means nga after bini thyroid gland theke hormone kom onkhanai tam hormone kom onkhanai T3 by T4 ge T3 by T4 jefro kom onkharka nga oban bage bin chorio je sign and symptoms nukjaka amrona chung ekloge hunka hypothyroidism mane simple chini kokborok kokbai chini thyroid gland theke jodi thyroid hormone kom onkharka hangai chin chorio gobang symptoms nukjago amrona chung ekloge hunno hypothyroidism ge friends tabo chini main point of interest ga hypothyroidism angkhangai tam nong symptoms nukman nong sore tam mangnai amana tin sanai kendro nai toni video no choyakari paithak jora gai friends pula frono hypothyroidism khanga chin tam sign symptoms nong nai hangai chin pula frong nai bradycardia mane tamone friends chin heart rate komngi thangna chin normal heart rate tongo 72 to 100 beats per minute mane protek 1 minute chin heart beat 70 থেকে 100 jora engmano normal range ke tongo ta tabo jodi 72 je komngi thangkai jeng bono hanai bradycardia ngamti hai kaisa symptoms nujak mano je kon patient ne jodi hypothyroidism tongkhangkai number 1 bin tongmano bradycardia mane bin heart rate komi thanai 72 beats per minute ni sai tolangi thanai ta gomki bin kaisa symptoms every tai tamone friends number 2 symptoms hanganga hypothyroidism ni increase to cold sensitivity mane bini patient ba mane je jeng thandau kajang mani abatai bini te bisinguta bote bisi kajango normal borok jese kajang foro bohngangai je borok ni hypothyroidism tongo bohngangai teba bisi kajango buni sai oboine bini increase to cold sensitivity মানে ঠান্ডাও যে চিন ছড়ি সেন্সিটিভ মানে আমার বিন ছড়িওতে বেশি বাড়ি থাঙ্গোতা গবইনো যে বরং হাইপোথাইরয়েডিজম দঙ্গ বহকে মারকেন গজাং জাগো বিন গজাং মানে বইনো শৈলিয়া বইনছি বিশিনো গজাং আমদি হাইতা যেমন তা বাক্সা বরক টুমুই দঙ্গ মানে যত ম্যাক্সিমাম বরক কলমই দঙ্গ বাট মাসে হাঙ্কে আর গ্রুপ তামাই দং বয় ঠান্ডাং জাগি দঙ্গ বয় গজাং জাগি দঙ্গ ইংগে বিন তং মানো হাইপোথাইরয়েডিজম অমিস বাইগ্রাকা নাম্বার 3 তাইতাম সিমটম গায় বিনি খনাই অনেক পাতলাঙি থাঙ্গো মানে খনাই কে দং থিকনেস or the normal thickness to mana thickness ya te bo thinning thango hair thinning of the hair ni thango kana ekdom patlang thango thik ngai thango ge plus bekhane kok thango baksa boroni kai gobane bekhane kok mani plus bekhane patlang mani amu tomano hypothyroidism next ekdam symptoms hangang kai patient ni weight gain ngo mane taw suppose ke borok phungna musingya but automatic bini weight gain ngai tong bo phungna musingya phana but chamane ke bube samana sawo normal ma chawo kono bo phungna bo extra ko manjalo saya but still bini weight gain ngai tongo bo phungi tongo hangange bo tomano ni hypothyroidism jodi nang musingya kari phungi tong hangai next etamo next friend chin ngai thango dry skin mane chin bugot kaisa normal jotoni nokisa mane slippery tong kaisa milif smooth tong chin bugot rok ta baksin je bron hypothyroidism tongo bini tamung bini bugot ekdom dry ngai thanai ekdom dry skin ngai thanai ngamo haiba symptoms mano jodi ni hypothyroidism tong hangai dry skin thinning of hair amar common hypothyroidism nge friends taita mangman ni menstrual irregularities mane ta baksa beirong ni mens ঠিক মতে রেগুলার নিয়া menstrual control yang thango control ngo mane কয়েক মাস মিস থাঙ্গো ইনকা আমতি হাই menstrual irregularity engmano jodi kepni tongkhangai hypothyroidism gom kaisa symptoms engmano hypothyroidism ni nge friends taita mangman chin chorio jodi hypothyroidism tongkhangai engmano memory loss mane kisa pokmai ma tongnai ঠিক মতে মুইতমাই জিনিস অনেক কিছু পক যাই মা দङ মানে কিছু পকই থাঙ্গ ও কামনো খাতে খাইছে গিয়া মানে কিছু ফ্রিকুয়েন্টলি পক নাইতা ইংগাই মেমরি লস ইংমা বো সিম্পটমস ইংমানো হাইপোথাইরয়েডিজম नि আমা কাছে মুইতো নারগদি ইংগে फ्रेंड्स आं नोनो साका ताखो जरा ताम सिम्पटम्स इংमान हाइपोथायरॉइडिज्म खांगे इंगे जों ताबो किसा सालायनाय जे हाइपोथायरॉइडिज्म तांगै दं इंगे फ्रेंड्स आं नोनो पुले फ्रन साका जे चिन थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस खायो थायरॉइड हॉर्मोन्स
थायरॉइड हॉर्मोन्स जदि ठीक मते प्रोड्यूसिंग या कम नङै तंखांगे हाइपोथायरॉइडिज्म गो ताव ताम रिजन कमंग मान हंगे नर जना संगांगाय अमन मोस्ट कॉमन कॉज हंगांगे ऑटो इम्यून रोग ऑटो इम्यून थायरॉइडाइटिस मोस्ट कॉमन तंग हाजिमोटोस थायरॉइडाइटिस और तामंग चिन थायरॉइड ग्लैंड तंग दो थायरॉइड ग्लैंड म चिन नॉर्मल टिश्यू तंग सेल तंग इंगा अमन बिरुद्धे चिन छरियो जेतु ऑटो इम्यून रोग खा माने चिन छरियो ऑटोमेटिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन नङै चिन एंटीबॉडी ताम खाइया चिन थायरॉइड ग्लैंड जे सेल लग न और थायरॉइड ग्लैंड न बो एसे माने एंटीजन हिसाबै ना होय बनो हमला खाइ तंखा चिन छरिनि एंटीबॉडी नॉर्मल हमने अटैक खाइ तंखा चिन थायरॉइड ग्लैंड न इंगा ताम नै ऑब्वियसली चिन जदि छरिनि एंटीबॉडी थायरॉइड ग्लैंड न अटैक खाइ तंखा गाय थायरॉइड ग्लैंड न इन्फ्लेमेशन सनाय थायरॉइड ग्लैंड न डैमेज सनाय जेहेतु थायरॉइड ग्लैंड डैमेज संनाय थायरॉइड फॉलिकल सेल चक तामने डैमेज सं थामानाय आफर हंगे ब थिमर काम खाइमी हंगे थानाय आफर हंगांगाय चिन हाइपोथायरॉइडिज्म खाता तमां न साउना मन मने खाइदि म चिन थायरॉइड ग्लैंड बुझिका म थायरॉइड ग्लैंड हंगे ताबो तामखा म ताबो चिन छरनि नॉर्मल एंटीबॉडी अ म हाइ थायरॉइड ग्लैंड अटैक खाइ दं फाया जे हमने अटैक खाइया ब ताबो आं साउना म चिनि छरनि नॉर्मल ताबो थायरॉइड ग्लैंड दं माने चिन छरियो बिन बिरुद्धे एंटीबॉडी प्रोड्यूसन खा एंटीबॉडी हाइ अटैक खाइबेका थायरॉइड ग्लैंड न जे थायरॉइड ग्लैंड अटैक खाइबेका थायरॉइड ग्लैंड डैमेज खा ठीक मते काम खाइमाली आफर तामखा थायरॉइड हार्मोन ब प्रोड्यूस खाइमाली आफर चिन छरियो थायरॉइड हार्मोन नि जे प्रोडक्शन कम गे थांसिनायता गाफर हंगे बिनरो सिम्पटम्स नुगसिनाय हाइपोथायरॉइडिज्म नि नरक ता बुझि माखना हाइपोथायरॉइडिज्म तामो ताम सिम्पटम्स नरक नुगमान नरक के ब जदि आमते हाइ ओइ तंखांकाय नरक ब तंगमानो हाइपोथायरॉइडिज्म आफर आं काइसा नरक टेस्ट न खाइरनाय थायरॉइड टेस्ट खाइगा ओंखायनो परिष्कार नङै थानाय नरक ताम रोग दं नरक कि हाइपोथायरॉइडिज्म दं नाकि हाइपोथायरॉइडिज्म दं हाइपोथायरॉइडिज्म गाय थायरॉइड हार्मोन बिसि प्रोड्यूसिंग माने अब आं ताइसे फाइने वीडियोस नरक साइखना रवानो ओंखायनो ताइखौ नरक तिन बुझि माखना हाइपोथायरॉइडिज्म तामो अब ताम सिम्पटम्स मान ओंखाय जों हाइपोथायरॉइडिज्म जदि के मानजाय दंखांगाय जों मनो पले थायरॉइड टेस्ट खाइरो थायरॉइड टेस्ट खाइमाने परे जों साइमानो बिन ताम मानजाखा बिन हार्मोन लेवल बसक आमने बो डिपेंड खाइ जों बनो थायरॉक्सिन हार्मोन मारो त सप्लीमेंटेशन जों बनो बिथि मारो जेटा बो डेली माइचामा सगां कलसा फुङा मासाव अ थायरॉइड नि बिथिना अ थायरॉक्सिन हार्मोन बो इन द फॉर्म टैबलेट बो मासावता ngahe tapore bono chung tese mane mannayo bitino 6 weeks mane 1.5 मास माने परे बिन हार्मोन लेवल बसं खाइया जों ताइसा मॉनिटरिंग मा खायोता गामदे हेगन ट्रीट खाइजागो हाइपोथायरॉइडिज्म पेशेंट नर बजदि कोन सिम्पटम्स मिले तंखांगाय नर थायरॉइड चेक नाय मानो नर हाइपोथायरॉइडिज्म तो तंग करे गे फ्रेंड्स ऑफ तिरिन बगा संग आई होप अ शॉर्ट वीडियो नर हेल्पफुल खना गामदे हाइनो इंटरेस्टिंग ते हेल्पफुल मेडिकल टॉपिक रिलेटेड वीडियोस नाय बगै नर खाइदि सब्सक्राइब डॉक्टर एनर्जेटिक तिप्रासा यूट्यूब चैनल न गे जों ताइसा हाइनो हाइ मालाय फिनाय कदाल वीडियो ति कदाल टॉपिक ति काइसा मेडिकल टॉपिक ति गे नर सक जरा गाहाम करन तंग बायदि जों ताइसा मालाय फिनाय टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून टू डॉक्टर एनर्जेटिक तिप्रासा यूट्यूब चैनल and kindly subscribe to Dr. Energetic YouTube channel. Hambai.